Usimomoza lo ubhekwe noMaskandi imomozo kaZimdula. Cha bafowethu kunepost engeke ngayiposta la ebikhuluma ukuthi mhlambe nginombono ukuthi kube nesikhwama esizokwazi ukuthi siphose kusona mayelana ukuthi uBobo athole odokotela abaseqophelweni eliphezulu abakhokhelwayo. Bafowethu inkulumo yakhona ke ngithe ukuyiphoza ngoba bengilandelela kuqala ukuthi esibhedlela kumi kanjani bemcheck ukuthi ureacta kanjani ngokomqondo wakhe. Cha indaba ezinhleke engena namhlanje engena manje nje kumina ngoba ngiyaxhumana nefamily yakhe zithi hayi mfowethu right ureacta kahle 100% umqondo wakhe. Cha siyabonga nje bafowethu nokuthi nithakasele le yankulumo yami umbono wami mabhinqa ngiyanaza nihlulwa yilutho. Ngiyabonga kakhulu bafowethu nje ningadinwa. Sanithanda kakhulu mabhinqa siyaza nehlulwa yilutho. Iloko nje bafowethu bengiletha leyo feedback le ukuthi hayi indaba enesikhwama ebengiyibekile hayi ngiyayihoxisa ngoba ku right bibhekene nje nalokho kodokotela laba abama specialist ukuthi bemenze ngendlela eseqophelweni eliphezulu. Siyabonga bafowethu sibonga kakhulu. Cha ngiyajabula nje impela ngijabule namhlanje ukuthi mfowethu indaba engena kumina zithi ayi uright bafowethu. Danko akugonyuluke bafowethu akugonyuluke.